Me de Isaac Odwampo, but you have the great sample and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, me I'm more fire. Me de Isaac Odwampo, but you have the great sample and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, me I'm more fire. Me de Isaac Odwampo, but you have the great sample and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, me my focus this year. Papa Kumasi. So I will need me afre asem na kasa enti we no obi beka se we mpu de sebio ye de prepra ye mpra adwaye tamwa first no menya mempena links no aha ye onyeme bi owa na enye real he na e game na o ma na ye bo enti we no Reverend Owusu Bempah artist na them for 1 week no we no omudi no prepra sebio ye enmpra adwaye uti ase sabe aha na enu ana amodinu tumusa no enu anu after 4 within 4 hours no ena beto dwa say Reverend Owusu Bempah no honam eye no kon bi which say because body no baby a body ne de bia na eda no ena ensu a body ne ennom no ena mframa body ne ehome ena sabio swimming pool a body ne edem no empo private body ne edem no enye bi na oman enu ano okoto bi uja se enye no bi na oman enu ano mudi no kwent no eba sa no a na body no aye se de ne honam eye no kon no enu nti no ano mu rush no de ne ko hospital police hospital na di aseme wo mu no se menu mienu ye kasa no the doctor discharge no says maza ho ye edisan ko back enen fa ko tum enti Reverend Owusu Bempah doctor etimi efure no say sisi ano ho ye enti no sanko twiri mu uja say ena sisi ano o twiri mu no now my information ma me saka no I wish say una onya sa info no because your information be o my o kasa o de ba wan hwa ejabeto Ghana ana wan hwa obi mpo ebetimi ateta wa botuo but the maybe can say I wish say information na o ma me nya nne no na menya sa information nipa no ni me kasa of phone so no na mia kasa na awosie egume na awosie egume ma 2 billion bi ekoso ebo bi old currency 2 billion bi ekoso ebo bi mo mi mo obi adin yo na de me kan say 2 billion bi ekoso ebo bi hwe ye ene na ma na me kasa Reverend Owusu Bempah sabio wonya osura abofo ena sabi so obi mpo eyo onyame nipa obia wo sabi ni suban ansa na odi bedi asofudie no obia wo ne character ansa na nyame efre no na yo suban bi owa no matter who you are entimi enko da ucha se obia ni suban eno so enche se obeye onyame nipa automatically na se usuban ni nyina no oman utimi esnobo nya adebi sanka sada anka we osurabofo anasa anka we Yesu Kristo esubanu die ese udie no ewo ho enti se na binum aka se Reverend Owusu Bempah we bad we say nti onko dem no oman enyi se dem no but enyima bi akoso na sa nyima na akoso no e no ma me nti ase no e na esem ya se sa nyima na akoso no se me jemu a oma ehu penimunu efrem ena penimunu emma me information no oman question here is Arudanko Ekufuado what information as on tie what na otie no he was shocked na my otie so no edie na okafa ho na hwan so ena o my all die say yenko chi no because o my nyabuta twem na we no me person emibu eba bi emre bi Reverend Owusu Bempah ehyenkom bi na commission no anko yiyama obi oh my fa woni ko akire Reverend Owusu Bempah hyenkom bi ema MPP fuo bi na san commission no oh my etia obi san commission no against obi enti commission against obi no man onji obi sha se chale commission na nko yema mi o na chade ya se oh my obi epese odi omanpenin
Na saa man pay na mpa pese odi no obi so e cross no na ase de o man me si enyema e hihye sum na ase me na me catch you enti na me catch you say I wish say say info na manya no do mintimi nka nche oba wo so no fa wadwene e fa kɔ ho o ma CID boss here o kan ye bo any IGP Ekufo Dampare. They are very close guys. You bet me say Ekufo the boys, which I say they are very nice people. But on my me say sir Reverend Owusu Bempah case we no Bibi akoso. Na eye efia Owusu wa apia. Ono na dina ye say Reverend Owusu Bempah. O manu ko fie e so dem. O my me say me catch up say information me nya ye no. We put it on nipa ne efra me no. And nipa ne eni kasa be more than 1 hour. Na satam na nipa ne ni midin komo 1 hour no na me mpo de me ma no eko. Enti no esim sra na me nyampo na ka mo fie na nka oman matimi atinsem no yi because wo de obako prenga na so ma omudi agoro a wa onu tua. Esa utimi edi oni ehwe omo so na omo yewe na omo jimi na wo yewe uti asente no mentimi po anya more vim po entimi anti asen but oman bakumi ni bia Ghana e drop no na me him ejo Ghana we are not safe so don't be men jubilate and I make can say oh my Ghana ye per se emra na ye juma but when I saw a lot of comments people are saying say oh they see ano ye da onya me say they see ano Ghana no emra no start ye juma bi oh my don't deceive yourself oh they see the IGP wa be die Charlie what the man ye juma what the oh my ye de me ase on from na no ye juma saa when na obi so e ka say oh my dia be die any agrada so no masa any onya very careful because aban say no die wan hwe one day so wo ye hwen ye betimi afa no oh my wan hwe man twa we so a wan hwe info no me betum na betum so dia e be bom hye o chase me betum a ye bom hye to me dia go for be pe e wo man Ghana muntino they don't give a damn they don't care say obi ehu e kire no ana se bi obi be wuntino e mejai no say Ghana from penny for say bi adwumfi a wo mutino say obekun no obedi president and so obekun no be MP and obekun no be di minister nko ade o man he will do it I know that this Reverend Owusu Bempah man e to no me na me catch you. Somebody is behind this thing. Somebody is there. Or my say somebody is there. And you know, the information so am asanya say Reverend Owusu Bempah so ni crofobia on say asofo so mo ku na sa asofo ekuku no so no omo so e gada. Somebody can catch us say 2 billion bi akoso baby. 2 billion bi akoso e baby. Na sa 2 billion na akoso baby no. On say chire Owusu Bempah babonten and say news to be babonten say Owusu Bempah so efre Jubilee House for and say penfo on so anim omo sanka omutimi embrem. Oh my the question here is and then na Owusu Bempah ofre sankofo no witimi no enkofo omo e share sa game na se no they are also part of Jubilee House people. They are also tough guys. You got right? Never say Sebio say police commander and say IGP and say CID boss be echiwa. And you all know say Reverend Owusu Bempah no my nichicho mucho Ekufo and once I go for phone I try say masa say anka and make say Owusu Bempah betimi adem ba my enye more than sa 2 days simple. And no me say we ni penimu bi ekoso enyima bi ekoso. Enti Reverend Owusu Bempah efrem panifon bi na omo Jubilee House en komo beboa no. Na sofo bi so omo so etimi app no omo so information amanya nse omo so egi susu. Omo so eye a contribution na omo so my den. Omo akokanta se 2 billion yo ba bi o se dien yo bi o my way e allege en am da wom. We wan fa allege bi am fa be wom obega say maza but as make no man me na make a chiro. Uja say enti o my yema malen ya juma but
justice no and no man he be say adwuma yen ka say seb bio seb biem say ya allege say skabi ekoso ba bi ntino say asemasi ekodem say no. We all know say Reverend mo bin ka say me defend man. No, it's not like that. But the truth of the matter is that enkofobi game na se enkofobi se obatimi eyi agada afiri mu but be say your enkofobi se we na obi frame say no say agrada the best friend pa any asemesi ben ya and me modi nchiro o ti say agrada mami we and na make us agrada dem nya and man na wanya mfi 18 years no e ma bi say bi na say bi omo emra na omo ko school GSS no so we mistake o school and I say we had the bonny bi na say teacher ni eya ba say obo no pe obeji aba no efi teacher ni nsem on pre emma teacher ni embo no da sana grada emra na school no sana na obey me na make a grada on pre teacher ni embo no da aba no obeji kin wo just say sana tie and therefore